Nang kude history lengkap kelungsan Hyrule Tuni. Ukmensan Hyrule Tuni dari Puan Maha Jom Ilir Bariwal Latang. Bat Ilir Kirali Tuni. Nagasnom Domskan Maharam Sumsir. Udon Ramut Sipara Sangut Kisendrang Bat Layut Kijentai Lakha Ibu Saudrek Mat Sijat Nespa Sangka Nagari Kristan Presbyterian Domskan Sok Distrik Rangthong Maukang Paryong Presbyteri Ula Lasan Kumukun Kristan Nado Bawang Red Wan Nagalongin Kabatray Sitom Kumta Nado Bawang Red Ulalong Basmat Bambirot Hagatray Kata Hakupule Tuki Hagwalet Kawan Syadari Sen Tupak Banisya Mentang Hagawakuli Bat spell yang dikuatkan Balat Umbek dan Balang Distrik Bat Prestri Manusna Ulalek School Hasion Haga DCLP School Domsken Aduh pada budak yang kelas B Haga Senam Sida Naispa Nusau Ulang tahunnya lebih boleh Hagal Video English School dan Sosam Jom ke Sok Distrik Raiba Bak Lepas Klasik Hagal Senam Cida Daispa Ulisnya Jadi kelas 7 Lependam Hagal Hidup School Nama Badan Irmai Islam Cida Daispa Nusra Henry Mijipang Islam Cida Daispa Nusra Ialah pengkerja Suno Yaitu Jam Kristian High School Sulon Nadu Paula Pundak Yang Elektrik FSLC Islam Cida Naispa Nusra Ulah persatuan Bangsa Dia dari Pule Hasilan Tulis Harai Siam Yola dan Bunda Ulah Bunda Dia dari Long Jumpa Jom Kabalan Haus dan Sida Naispa Nusra Haus Raina Dan Sida Naispa Nusra Ulah Wangi Kai School No Haga MP School Mautuan Jom Kabalan Presbyterian Sokyong Bat Minster Haga Kernoy Pres LP School Jom Kemoklan District Pelawan Rakno Ia Teruskan Keteng Balan Na Kabalan Presbyterian Domsken Ya Kabalan Presbyterian Sokyong Haga Karatrik Naimkong Osnam Sida Daispa Nusan Haga Senam Sida Daispa New Ulah Hikaino Haga DCLP School Maunto Hadir Bakpenda Sumtai Nagakam Hikai School How Night October Arja Katlai Ulah pendat yang normal training Serang Teachers Training Sentar CPTC Sora Haga Senam Sida Daispa New Ulah poin Bat Ketong Virus Kaba Maulun Ko Bom Patlong Kristan Henry Pendam Peniso Rung Syakabalan Kini yo Ban Bunda Ya Jadi Kok Penskam Hage Kat Nyudrik Januri Nam Sida Nespa Nyukran Hage Nam Sida Nespa Kausau Ulah Syajir Tumtukat Tunggu Komite Balan Bat Lapan Sekarang Haga Jingasan Soyong District Haga Balang Presbyterian Kenro Haga Tarik Hakway Kakla Januri
ya kejingjir ikut serai bane hak arko kritis sembah nam cia tunai sepak tersenyum mulai sajir komitmen mesan jom kebalan soyong bak mulai sakuden hanya hak lai jerik me hak proses sesion mauplan presbiteri hak kebalan presbiteri mengap Upes pialang biasnak balang maulungo, haga jintulun set jong kapor, ikrestan dulu kilangan roy, kumta nak balang maulungo, kalayono ya kapor balang bakura, balas bung jaka hak atletrik mata ja, dan lihat berben NM roy, bahkan lihat kementesan KA walang, kementesan ikuni Lalongno kementesan jong kabalan pres kemudian maulungo. Bak balapan itu iu hak kesen maupun presbiteri hak kabalan pres yang pemblang hak kerik katsau katubeu kuri ada gue. Ulalong kementesan hak kabalan soyong hak asnan. Bak hak kabalan pres yang maulungo artusan snan. Hak kesen jubili rupa. Kumpulan serai balik nalor kecilong serman sekretari berhot agitnat trikam hotel Jolobalan distrik presbiteri ulalong khakru hagi departemen jong kesinat ulalong sekretari bak beruntor jong kemoklan presbiteri uskretari bak beruntor jong soyong presbiteri ro Ulayo ala balik nikmat na KJP sinat semi